Koinei te hapori o Manawa Gardens ki Rotorua. He hapori hau, he whare mana hau, mo ngā whānau o Ngāti Whakaue me te arawa. Ka tika he whakamihia tiki te kawana nei, hara mai tēnā hoki ki wātāta nei tribal lands. I hara mai ki te tūtū ai wātāta nei, wharemo wātāta nei, mo te whānau, wātāta nei tamariki mokopuna. Tērā te me nui kai rati I tēnei taha rāwhiti mai. Hare mai rai, ngi te aho tangata kaupapa ko whakahuiwi mai tātou I te rānei Tuana praone pirika o te hapu mana whenua o Ngāti Te Roro o te rangi o Ngāti Whakaue. He reo pōwhiri tuatahi ki te kāwanatanga, ko hono nei ki te tautoko I ngā mahi whakawhanake whare mo te iwi. Te nui ngāke wātāta nei Māori mākore moiatia ki wārāta nei whakapapa. No reira, nui gai roti I konei no Ngāti Peki o ngō wātāta nei hapu o konei, a wātāta nei iwi o konei o te Rotorua nui. Hoi anō, kai roti I wārāta nei whakapapa pikia, whakapapa tarawhai, e whakapapa whakaue hoki. I hangaia nā whare mahana I ki tā mātou whānau, e whakarotohia nā whare ki ngā whānau, nā whānau rawakore, e tahi atu o ngā whānau kaingakore. Kua roa Ngāti Whakaue Tribal Lands e whanake ana I ona whenua ki te whakaruru hau I ona whānau. E hia ke miri ona tāra o ngā pūtea te iwi kua whakatōpu ki ngā mahi hanga whare nei. E hia nā rātou mō ngā whare hau, ngā whare mahana ki roto o tā mātou, tā mātou whenua tuku iho. And the track record here is incredibly strong and the momentum is building. And this is a community-led development that is actually delivering results and outcomes, and that's what our government is very focused on. Tai mai ai te Premier Christopher Luxon ki te tuku I te rua te kaumā warumiri o Natara ki te kaupapa whanaketanga whare. Ended up staying here and we were at our homestead in Pūkōrero. I was standing down there when I saw them all walk in and it was a surreal kind of moment watching all these government officials and especially the Prime Minister go walking through my front door. Kua ko tahi tau, a Pūkōrero me ana Tama e rua kua noho ki te hapori o Manawa Gardens. A e toru ngā ruma moi ki tōna whare. I spent the last 12 years in Australia, brought my babies home post-COVID to be around whānau, and although there are some people here that we don't know, just that whānau feeling and that homely feeling that you get being up here. Piki manuka takoto ke mui te aroaro ia te taone. Me te mea nei, mai enei momo mahi, e whaka ngāwari hoki I te noho a ngā uri a Ngāti Whakaue me ngā iwi o te rohe nei, ki enei momo whare. Ka mihi hoki ki a Ngāti Whakaue, I tō rātou pūmanawa, pūkenga hoki, ki te whakatāmi I te utu. Ka tai atu hoki ko te minita take whare tuarua a Tama Potaka, ki te whakarangatira I te kaupapa nei. Ka toi nei tauira e whakaritirite mai nei I o rātou ake, ki o rātou ake rohe. Tō mātou e ki ana, the right house with the right support in the right place for those in need. It's amazing the opportunity that we have to be in these homes and in this little community. So it's exciting that there is going to be more. Ko tēnei hononga, ko tēnei tūhonohonotanga o te kāwanatanga, e whakatakotohia o tēnei kaupapa I ngā kāwanatanga kei muri, o tēnei kāwanatanga kia piki ake te kaupapa e hangai ana nā whare hau. Ko te me nui hei whakawhanaki he wātāta nei iwi Māori. Tērā te me nui, wātāta nei tamariki mokopuna tuatahi mai. Ka timata ngā mahi whanake whenua a te tau hau, a ka mutu I mua o te aranga o Matariki a te tau 2025. Te kamapaora, Aukaha.